عاشقی و دانای تو به زمان اسم کردن برن اسم کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن هم کردن رنگ زور و شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان اسم کردن برن اسم کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن هم کردن من یهودی مثلبین دینیمان و قادیمان هر اجتماع دینیمان و قادیمان کرد و کردستان اسم کردن برن اسم کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیطان بابقی نشید بکن تاجی جیهان بابقی نشید بکن تاجی جیهان اسم کردن برن اسم کردن برن کرد جنده جنده به تاجبی آلا کردن جنده به تاجبی آلا کردن کردنون حاضر و آمادنه جان فدان جان فدا هر جان فدا جان فدان جان فدا هر جان فدا سلاون زانیاری لوا تماشاوان پیف تیوی ریبر هبون بوارای برنامه زانیار دا بناو خواهو یکیتیا گشتی نویسکار و روزنامه‌وان کرد لسوری و بناو هفکار خواه نویسکار عبدالباقی حسینی هم بخیر هاتنا ودکن خلق اما به جاره جدایش جارن بری بهتر اما بریا دانستاندنه و پفگوهرتنن نرینو دیتنان رامان و هزر شیار بکن لگل سیاستوان دکتر صلاح حدو و چالکوان و روزنامه‌وان مسعود فوزی امی هن بابتن گریدایی به روشا کردستان و سوریه به هر دو میوان خورا بکن پیشی از سپاسیا و هر دو کادکمش بر هم بشدار بون به ملگل ما به هفته دینه خیر هاتن هجانو لسا خوشحالم و جشنات پیروز به دست بک اهلا وسهلا صار جشناتا و جشنا ملتي مني كرت حمو بيروز بن سپاس دکم سپاسیا و دکم هر دو اما ترسا خواه پیشی گل ماموستا مسعود فوزی پارا بکن تو چاوا گوهرتنن سیاسی آداوی لروج آوای کردستانه دنرخینی و باندور آوی لسر روشا گشتی لسوریه بشي جوهرتن نبس الروج أبايا أب جوهرتنا كي زور مظن دبي الروجالات حمي لمنطقات الشرق الأوسط أب يعني تشتكي زور جورة دبي مرحلة ده وأم كرد أساسا دبي مرحلة ده لأنه دورك مهم جو كردان مطلوب دبي مرحلة ده إطارك اقتصادي جغرافي نه تيدانين جو منطقة خريطة منطقة بشكل كي اقتصادي تيدانين جنفر واقتصادي منطقة كردي اقتصادها كي نفطية اقتصادي غازة وكرد إثبات كرن ده حم مرحلة خده جو أوان إش حمو بيتر ده أهلي منطقة ده دخازن جو ديمقراطية هبه دخازن جو عدالة هبه كرد اوان شر داعش كرن اوان شر تكفيريا كرن ده هندري منطقه ده وكرد اساسك دانين جيفي تغييري وكرد جوتن ام حمود توانن وك برا بهفر ببينن ده هندري اف منطقه ده بقولوا دوري كرد زور مهم ولكن افنا معناونا انه راحتي هي وحمتش يعني وقو امدو خازن وبيبي لانه دفرد قرارات دوليه هنا ودفرد دولتها
ودولة وك بريطانيا دولة وك أمريكا أوان قراراتها بستينا ديفان مسائل مزنده أم كرد جزءكن بس أم نقرارن أم ناتوان قرار بستينن أم كارن جزءكي جحل بندهن دري منطقة دي. ولكن مشكلة ما جيهنا يكجي مشكلة ماني أساسي ككرد يكتبونا ما إيرو تروج أفا بناري دو شقن قصد لآليكية وأحزاب ماني كردي وكي دنجي أوانجي الآليكي دنن جزءكي أحزاب ماني كردي بثورة سوري ربو وقصد جي موقفه خو تاني بربو جي أساس ده تاني بربو تاني مشيابو ساروك مسعود محاولة كر النجن هابش 2011 محاولة كر جو أف قوة مني كردي سياسي لروج أفا يكبه نبون يكب أوي نكر حردو طرف جي بأوي نكر كر نكر جو عم بيجيني هفدو نجعن هفدو بس جو شام كت من إنساني بيشيدة ومن اتصال كر بكردستان عراق ومجوان رقوم قو دست بدم مظلوم عبد دجي برندن لأنه تاني ناتواني تيش ده هاري دفام مفاوضات هذا أكيد استشارات جير لازمن وتشت جير لازمن رغم أنه إيم براستي أزنبي ناصدك ونبرش تاغليمو ودنا نزيكي قصد بحياة أخوش دنا نزيكي قصد بو ولكن شعورا بالواجب أب مبادرة من كرج آلي خده ومن قو نزيك من أم بهفر بدن وبستينا وإنسانك وقت حاضرة شو با ساروك مسعود بير أخفي وساروك مسعود طبعا دائما مبادرة أو ينابفان مرسلة أو مبادرة ستاند وحتى من اتصال كل بمكتبة ساروك نشير بشكل كي شخصي ومن مساعدة بشكل كي شخصي طالبان دفي مرسلة ده رغم أنه أبنى مسؤولية منه يعني كان يذكر ولكن من واجبه خكر وانجي جماعات مالا طوان أبا واجبه خكر وساروك مسعود مظلوم دين ومساعدة جير قدمان دين ولكن حياة في دقة هنا أم نجهن أي اتفاق بيجو اتفاقك داخلي كردي سوري شاببه برأيي حتى فرصاقو هي جي أمي بخسرن لأنه اتفاق جوبو وجو مديد وتوقيع جوبو فقط يكتش تحققات جو كردي سوري ده. وأنا اعتبار كر مواطن يشغيني يقولوا أي حقوقي سياسي حيان هكا واضح تنية إيش بقولوا زور قلقية ولازم أمنا مرتاح بن وأمنا مطمئن بن وهنا معركة ما دودريجة بله ما مستعد أما هرن جم دكتور صلاح حدو چه دولت آن آلی باندورا خواه سر سوریه هیا ما گلو هین بریتانیا رولا خواه لسوریه دا مایه دست پی که جشن نوروز الوا و والباطا و همی کردستان و تایبت خلق می عفرین بریندار و گریسپی و سریکانی شنگال و کرکوکه دوورا همو کردستانه لعالمگی بری که استه که و ما پرسه من حظ کم کیف خوشیه خو بینم زمان سر نوروزه هی سال براسی معجزه بیانه اف معجزه جی الحال خونته یعنی زمان بری معجزهش خودی دادهاتن سر پیغمبرو آنا اف معجزه دلیل کو یک عالم اداره دکن دنگ کرد آنا باش وده دل عالمه و ری تینا وکرن یعنی کام تماشک لبریتانیا کانادا امریکا المانیا و گلک ولاتندن آلا کردستان الپیشه شاروانیا هات ونان و هات را کرن افجی ریز گرتنک تایبت بو کرد و کردستان اج عالمه دویم تلفزیون د عالمه را گاندن د عالمه بال دابین سر کردا و سر فستیوال آوان و کرجی براسیب حضارت که مزن کردیم یه سیم تسهیلات و قولای کرنن جا عالم گیه بین یعنی هر شاره که کرد خواسته بین که دستور بدن دور باش و مناسب او شهروانینا گشو بلدیانا ایزن دابی و دورن باش بو کردا ترخان کرد هیجار اواگی
والله نته يعني أوا تشتكي تراكمية لسر هفده چه بيه حتى گیشت به مرحله لو را یکم پیروز باهیک گلک مزن لپیویست هم بزانه بن کو اکو هزن گوره عالم اداره دکن و جارش کردار زینه پیویست امجی بزانه بن چاوا برسه وی بن از ور مسر پرسا جنابیتا براسی من گلک لی کولین کردیروک بو چی ام کرد تا آنا مانه و گلک سیاست مدار عالم مدیتن مستوی سروک و وزیر خارجی پرسه منی تایبت وقتی که چند دقیقه تایبت چند خلق تایبت ما بین من وان چه دبین یا جی من ازن جوان دخواست مدگوت پرسک من هیا از بهیوی مکو برسه بدن بو چی هر جی کرد دگیننا نیزیک بینا سرخابونه عالم گشت به دجمن وان کسی که حتی آنها برسه به درست ندامن لی یکو از تی گشتمه نقشا روجهالاتا ناوین به تایبتی نقشا عالم بگشتی اف عایده بریتانیایه جبرکو بریتانیا ارشیف خوی دیروکی و آسایشی هوالگری گلکی دریجه وقت من تاریخ کردا خواندی شورش شیخ عبیدالله النهری 1882 حتی افرو 1025 هر شکستنک بریتانیا یا جی هر تشتکی ارینی بو کردا هر جاره بریتانیا لسر بی یعنی پیچه بریتانیا تم ده شکستن کردی دو و اگر تشتک ارینی جی بو تا هوله دست بریتانیا تیدو لو را بری ویب 6 سالا من فایلک حاضر کرد و لگل مکتب جناب سروکی مجوان رشاند و راویشکار وی را جیشاند که پیشنیار من اوه پاسپورکی ده دیروکی دو پاسپورک اکونومی و پاسپورک ده علاقات دولی دو بفتلن همو تکلیه که چه بینه نابینه کردا و بریتانیا باش انالیز بکن تحلیل بکن ما دیاره غلطین دیروکی کرنه پیویست عمل سروی غلطینا راوستن لو را از براسی دبینم که چاره سریا دوزا کرد و کردستانه به نهکرنا کسید پاسپور و وکرنا فایل تیکلیال گل بریتانیا میجی عالم اداره دکه امریکا و ناتو عضلات اگر مروح بال خواب بده یه داویه یک هیچی از بگینم و حقیقت رفراندوم الکردستان چه بیاده 1017 اگر بریچ پترولیوم ارینی با باور بکه او رفراندوم ده ببا بینگهین و سرخابون کردستان دوی دمه ده یعنی حتی سال 20 ده تشتکی با تا هوله حتانی دریاسپی مخابن غلطک تاریخی چه بی او پروژه کلگل برام غاز برام یه سوویتی یه روسی ها تا امضا کرن او هیچ طبعا او غلطاجی از گلکی مزن نابینم جبرکو اگر بریتانیا خواسته با وکو جنوب سودان یک مؤهل یک بنگهینه که به دولت نیه یک ریک استراد زفت لجنوب سودان نیه و بیا دولت لورا از دیسا آن الور تکز دکن ام وکو کرد ندوار دجمانتی و بریتانیا رو بکن یا هلگرن بالعکس تماما از دخوازم که فایل کنو و بریچ که حوالتی که وکو سیاست مدار و ملت کرد ام بر و بریتانیا هرن یعنی من بانگینه که بو همو جواکن سیویل وقتی که چالاکیت خواهبن
هرم پیشه قنصلیا بریتانی و دوستانی جوان بخوازن و هیجای گوتن پیشوان بکن که امو وکو کرد دخوازن علاقات و تکلین جوه باشتر الگل بریتانیا بکن جبرکو بریتانیا او دوزا روجهالاتان آوین دو گوره و یک هاتی تثبیت کرن او پیلانه روخاندن رژیم شامه یک و دزانه تشتیل دو حچه بیو یک و پیلان دینایی بریتانیا بیو لگل وی رونشتی بین روسیه و ایران و امریکا و سعودی و قطر لی اف پیلانه کو به زرار هر جار تم کار بریتانیا نه از دی سوارم سر دخله کندن دو لی دور دو از حظ کم اموی نقطه باش او بکن لورو نقطه یک خالدوی سر وی خاله من وکو روشنبیره کی کرد وقتی که از گیشت موی قناعته من تکلیل گل وزارت خارجه بریتانی وکر و بطایبت وقت هیئت تحریر الشام هتش کتی حلب و کولان کرد و کولان مسیحی الحلب ده مطرسیه دابون من تکلی مباشر الگل مستر دیوید لامی وزیر کاروبار در وای روجهالات ناوین وزارت خارجه بریتانی دو کرد و سپاسیا که جان علو دکم اوی آلی کاری مبی کون لندن دعیشه بو تکلی دیرکت من وکو دکتر صلاحی وکو اندامکی سر بخو من تشتک طرح کرد من گوتی ام باشته گشتنا وکو روشنبیرن کرد کو کشا چیکرن کردستان و آزادبین کردستان بدست بریتانیا داره گلک کشه هنه پیویست همل سر وان بسکنن لمن پیشنیارک هیا بترول بریچ بترولیوم سدی 51 دبی جه دولت ایران و عراق و هنکی جه ترکیه و سوریه جه خسته خواهی پیشنیار من اوه که مب سدی 17 کنی 3 شار مزن کردستان آوا بگرانا و هاو جه هر درست ندهاتن پیشنیار من سدی 75 بلای بریتانیا و بریچ پترولیوم به وکو کسایتی یک تایبت از طرح دکن و سدی 25 بو کردابه بلا اتفاقی 100 سال به و من هیزن کردی را بود او پیشنیاران منه اگر تشتن سلبی نرینی جیورن از تحمل دکم وکو کسایتی اگر تشتن پوزیتیو بن بو ملت کرد تشتکی باشه و از باور بیم که او مساج او تیکلیه دیرکت انجام دان دو پاراستن و خلق مدو و از بهیوی ما که بردوان بیم. بله مامستا مسعود فوزی تو دبینی ما در فتن جدل هنج بو گیهاندنا چارەسەریەک که سیاسی جرو شاه سوری را بگیشتی و تیدا کرد مافن خوین روا ورگرن ایرو افروج مستقبل روجاوای و دنیا حمود و خازه گو روجاوا ببیک و دنیا حمود و خازه گو روجاوا تیک اوی او خط اقتصادي گو دست پیدا که جو حدود ایران جو کردستان عراقي حيا روجاوا و دركوي بجي منطقة عالمي حمي او خط غاز او خط نفط زور مهمة مقابلي وي خطي غاز مقابلي وي خطي نفط مقابلي دوري جو كرد بليزن دهندري او منطقة ده من مستقبل كي زور مهم دي بينم جو كردار دهندري منطقة ده اول جار ده تاريخي كرداده ده 100 صالي ده نضال جو كرد دكن امكانية حقيقية هي جو كرد بجهن يكيدبونا كيجبون ولو تدبينه قال لك جوهرتن دبن هاجر لسر مستوى تركيا به هاجر سر مستوى عراق به هاجر سر مستوى سوريا به مفاوضات جو دبن تغييرات جو دبن جنشكي في عبد الله اوجلان جو حبسه خدر كات جو بابا من مفاوضات دكم من حزبي خو حل دكم من تفاهم دكم ورن ام بهفر بقى خفن اف حمل نصدفنا افانا حمل مقدمنا
وأساسي فان مقدماتها حمي دوغو كردستان عراق تأسيس بويا حاضرة فقط إعلان جي كام جو ببي دولة يانا دولته بهذه خوني عسكري دي سياساتي خود دي إمكانياتي خود دي حضوري خود محلي بي دولي بي إقليمي بي إيرو يكي وكساروك مسعود يكي وكساروك نشير مخاطبة عالمي حميدك دنيا حمو بان رضا آخذه ودنجي وان بعالمي حمير هي بتشتكي كام تنية أري من دبيجن بثقة أم كرد إمكاني زور باما هي أم حاضر بن دوري خوني دولي دوري خوني إقليمي ولكن تشتكيش مكامة يكتبونا ما أبا مشكلة مني أساسي دفي مرحلة ده أم بجن اتفاقك سياسي ناف هفدودة أم تنازلكي بكن وأم ببن يك من متلكي بشوك ددم بريقو صدام حسين بكافي حربة أربيل بو حربة برايتي بو شركي زور هبو نابينا حردو حزب كردي حزب مام جلال وحزب ساروك مسعود 12,000 بيشمرقات نافوان ده هاتومون كشتن دوي وقت ده مام جلال ده وقت كده فهم كر جو سياسة دولي تيجو هرتن وإمكانية هي صدام حسين بكافي دوي وقت ده دوي وقت ده مام جلال بسري خواه هاد باكات مسعود وجير جوار أزوتهم حردو أم في حربة بسكنينة وأم بهفر بأخذن وأم بهفر هرم مفاوضاته وبهفر شو مفاوضاته بهفر إقليم شكرا إستا أب مرحلة دي ساكي لازم كرد نزيكي هفدو ببن بهفر بأخذن بهفر بدن وبستينن حيا كاربن تنازلاتا جهفدور بكن إش بنقو أم كاربن حفاظ بكن سرفي مرحلة راهن سرفي لحظة مهم دي تاريخي ملتي كرد ما مستا اسكي برسكي دين بكم زيدايا جريدايا بوا برسا ناهيرو تدبيني ايرو تدبيني روشكي تبليها لتركيا قومات نابرا جهبي وبارتيا اكابي اردوغاني يعني اعتبر خاندنه تجوي بويرن داويل تركي تشيد با تشيا قالوا والله منقلق من زور مرتاح مسر اب مشكله قد ندير تركي تشيبويه اردوغان دخازي ديكتاتوري نهبه اي منطقي ودخازي حكم جبيره به وبدوير حكم جكوري ويره به تركيا اردوغان نحل جكردار وناخازي حل بدي كردا وجبون ولو من دبيجن بشكل كي شخصي اوهامي يا عبد الله اوجلان ناجه تالي ما دام دخست جو ببي مواطني تركي اي ابقى صال شر لازم بوجبون ما ابقى خورتي ماني جوهاتن كشتن لازم بوجبون ما خورتي ماني عفرينه خورتي حلبه خورتي جامعاتي مع حمد خستن بخستن شياده كشتن جبون جو ببي مواطني تركي ايش برد مواطني تركي بو قريبو بمين مواطني تركي واف حرب حمش بون ما لازم بو استا من ثقة نادم اردوغان ومن ناتو انا ثقة بدم اردوغان حتى اف لحظه عفرين وكوباني برشا في مي مديت بتركي شكر جملتي مدهندري ومنطقاده وجبون له لازم ثقة النبي لازم انفجر اساسي مرسله يكيتيا كرد بس كو يكيتيا كرد هبه بس كو تفاهمي كردي هبه ويشاخي امكارن بيش دهرن يا اما ام بندي اردوغان بنقو حلكي بدما ومبندي فلانكاس بنقو حلكي بدن ما حلتنا يحل فقط بقوة دولية ريه وقو دكتور صلاح قد قوات الدولي وك بريطانيا وك امريكا اوانا كارن دعمي ملتي كردكن ودفي مرحله دعمي ملتي كردكن ولكن شعبي وانجي سر كردايه هجر كرد بيش ملتي دولي نكن جو كارن يكيتياخا حفظ بكن كارن بيش مرقا بهلن ضمن سلطات عسكريه يكده جو حدودي ايران حيا حدودي اسرائيل لانه ابد مهمات كردا حمايتها في منطقه حمي بكن هجر كرد اثبات نكن جوتوانن حمايتها في منطقه بكن وي شاخي كرد بخسرن بس من دبيجم قوات امني كردي حاضره تشمرجم الحردو اليا هجر روجا فابي هجر الكردستاني عراق بي حاضرن مدربن امكانياتي وان هي قواتي وان هي تشتكي جوان كيمتنا كارن شر في منطقه حمي بكن وكارن نكيمي اي جيش نظامي بندندري في منطقه ولكن تفاهمي سياسي زور ضرورية وزور مهمة في مرحلة ده ما مستا امي نها هرنجم دكتور صلاح الدوبراسي تشيكي باش اني بو زمان ما مستا
مسعود فوزي براستی ام هول ددن قاسي جمعتي ام لخالن هبشت نابرا تو و دكتور صلاح حدو يجي ببینن چه خالن هبشت نابرا وادا نرينا دا هنه ام السر يجي بسكنن باش دكتور صلاح حدو تو هلوستن هيزن ناف دولتي جي برسكريكا كردي للسوري چاواد نرخني ما تو گوهرتن هيا جعالية سياسة أوروبي سبارت كردان ده هلوستا ناف دولتي سوريا دو بشه بشك نرينية وبشك إرينية بشه نريني يكو عايد تركا وبري وان عايد إيراني بشه إريني براستي يه أوروبايا ويه ناتويا ويه هفجرتني أوروبية تحالف دولية أم جيش زانن أو شبكة كو بعض تشيكري بي أو إيديولوژیا كو اوید جادا پاقش دیگه حتی سروکاتی کومار یعنی شبکاک ایدئولوژی بعثی گلکی خراب باور بکه اگر بدست غربی نبو تحالف دولی نبو اف شبکا ندهات هلوشاندن او هلوشاندن و شبکه برجواندی گلک مزن دایا کرده ام افرو دبینن وقت وزیر خارجیه سوریه در اروپا یان وزیر خارجیه اروپا تین سوریه نمونه وزیر خارجیه آلمان و وزیر خارجیه فرانسه بروکسل هر جاره تینن زمان کو پیوسته مافد کردا ورنه پاراستن جبر کو دهیل عاطفی دا وقت احمد الشرع و هزه خواه کاتبین دجمانتیک ده هندر دلید گشتا دا ده جوش گشتا دا دجی کردا و ام که پشت رژیم کردا او بکن جوان کوان رژیم هلوشاند معنو امگی زانن و هلوشاندن رژیم پیلانا ناف دولتی بی لورا از بینم حتی آنا گلک باشه و از گش بینم یعنی من پلا یازمیش کری پلا مبادئ کردی چارب اون من تیدو گوتی مهم الجامنية جرينج الجامنية وفد كردي يك هر يونده وفد هرن أبو هيج الجامن كيشانية يه كيشا ويه أساس يه بنجه كد بن سيوانو كردي دابن يعني چه بشه هزه كردي دبن بلا ببن لبن يك سيواني دا أو سيوانو كتي كوي يعني بنجهين وستون ود تشتن یک یا ساخت کرنا تجریم کرنا سکناندنا هر در فتک بو کار اسلام سیاسی ناف کردا اوا تشتکی زور مهمه کو ام آنا به دست خواه بینن جبر کو حتی آنا دولت در با یکو دوی 15 سال دویه دست دانه کردا جبو کرد اثبات کرن کو اوانا دستور نادن هزا اسلام سیاسی دناف خوادا کو مزم ببه لی هین هیا پیویست هم وی بسکنین جبر کو افتشتکی مترسی بو دولت اوروپا استونو دیم هر در فتک آلاو نه گرک آلاو نو آنا بو کردا چیکرنا دولت و کور یه کردستانه یه کردستان بتون اواجی آلاو خواهنه امی پاشه ورن سر لی اوا دینه زمان کو ام زمان عالم فهم دکن و ام ده آلاو نو بدست خواه بینن کو ام کاربن با عالم را با آخفن و بمش مامستا او دستگهن استخباراتی دست دولتان تیدا یعنی مروف کاره چیه که سر دستگهن استخباراتی و دولت کور ام بیجن ده دولت کور جی دماتینا آوا کرن
بپشگیری و پشتوانی دولت هرمی آن ناونتویه لی هر نتوکی بخوا دولت آخوی کور چیه دیگه بکو تکلیه دروا به درست بونه و دولت کور هبه نها سازی اولهی آسایش و حوالگیری در عالم دا تخواستی نخواستی چندی شر و جنگ نبینه وان ده هبن جوین وان ده بن مواسه دا هرتم هنه هیجار اونا سازین هر تکلی خال گل هفته هنه چه بشرن چه نبشرن لی تکلی هنه اما آوا کرن دولت و کور اوا تایبتمندی یک خواه هر ملت که به تنه هایه یعنی از نمونا که بده یک واسطه گشتمه لترکیه دولت کور گلک نزانن کیه جوان بخچلی اصلی خو کرده فتاح اوغلیه از چومه ترکیه و از باج زانن دولت کور ترکیه او 7 عشیر ترکا یک و هاتنه هر عشیراک سروک خواه بی و پیشوه یک بینک خواه چه کرن و رمز وان کرن آی وای او 7 عشیرانو کس مزن دوان نناسی لی اوید حاکم دبن پرده دا اونا ید کسید استخباراتا لبیجنگ دخن اونا مومستال بیجنگ دخن اونا قاضیال بیجنگ دخن آلاو نوان تایبت هنه بو چه کرنه دولتا کور یا کردستانه نو به کس وان بناسی او یک دویم کسید نورمال بین کس نزانه بکو او کیه چه دیگه لی سیم هر کسی که طاقه خواهی چه دهیل پارادو اقتصاد اکنومیک زور یانج دهیل میجی دو اونا پیوسته چاو فرض چه دبن نهال جمع آسایش هیا و حوالگری هیا دو هندر آسایش و حوالگری دو کسن ایل بیجنگ کبن معلومات السروارن برن و او سازیک بتن دیواره چه کرن او جی گلک مهمه که او جی عایده جی عالمگی چندی کرد العالم هبن جوانا گشو وره آوا کرن از نمونه دو دیم بدم ده هر کسی که سیاست مدار لترکیه لأوروپا لإنجلترا تایبت اوانا گشوش انگلیزا برنه دوره مدرسه استخبارات کرد مطلقا یه ترکیه آشکرنه یه ترکیه ببه سفیر تو ببه قنصل تو ببه یعنی موظفک نورمال پیوسته پشتی چه خواندن خاکری زانکو ام بین اکنومی دیروکا یاسایه لی دبرا حکمن د زانکو استخبارات هندری دا خواندی او آلاوا آنانو پیوسته ام کرد به لسر بساکن یعنی چاوا بری 7 سالا من زنگل لیخست کو مسئله بریتانیا تشتکی گلک مهمه کو کرد بان را بدن بسینن آنا ام گشتن در فتح کو از زنگل لیدم کو دولت و کور یه کردستان پیوسته بنگهین و مرحله دویم و سیم در باس بکه اواجی تشتکی زور مهمه که ام مینو و دولتنا الگلوان بمش مامستا مسعود فوزی امی پرسه کشته بکن دیج آلیه کیدن دیجاره آلیه مروی تو چاوا روشا مروی لدورن کردی لسوری دبینی بطایبت پشتی وان سالن داوی من دو مرسلة بيجم ياك من تعليق دكم صار مسألة زور مهم ومن تشديد دكم أبو دكتور صلاح مرسلة إسلامي سياسي مرسلة زور مهمة ومرسلة زور خطيرة وأم كرد ما إثبات كر وأم كارن شري في إسلامي سياسي بكن وأمينا محدود بكن وأصلا كسي داعش نش كان عند منطقة زي دي كردا خطري إسلامي سياسي جو نا إسلامك منفتحة ناتواني غيري خو قبول بكي
وام كرد تعددي نافمد هي نافمد ازيدي هن نافمد يهودي هن نافمد زور ديانات هن ناف كرداده ومن نموذج حكومتي اقليم ده من قبول كريه ايجو مختلف ناف هبدوده يعني لي مهم دبا هو ما مستا دبا هناك وان اشترى ببيجي ما مستا هناك اشترى ببيجي نها راست ام شر دكن وما قص قرباني دا مال اوروبا روج آواییش بلی پسن شربان کردا تشتکی تقابن پراتیک آویتیه جبو کردا جبو پیش دبرنه کردا بداوی تدید یکی وک احمد الشرع آنی رحات آنی کرد دوسا بشار الاسد ونها جید جاب خود گرن سرکم کوجین در مافع علویان تکرن سر بن پیکرن ای نیو لید کن تا کسی در مافع فلیان جیجی هروها همی کذبه که زانه لی بدنگی آوه چاوا یعنی دزانن که اسلام سیاسی رو به ویلی هم بروی پیلانان یا تدبیران ناستینن تزوه که چاوا بنرخینی اجبان ولو أذربيجان زور مهمة أم كرد شعبي ما بكري به وأم زانبن بمشاوى حمايتي خبكن ومن شترت بيجن بنا أم كرد مسي مرحلة درباس كرنا مرحلة أول مرحلة سوريبو مرحلة ضد ما إقليمي كردستان أفكر واعتراف بحقي مبود هندري إقليمي كردستان ده مرحلة سسي روجافاها تبوي نموذج سياسي ربي تنبي ربي تبقصد ربي تنبقصد ربي أفتشتكي دنا ولكن نموذج كي سياسي ده هندري روجافا ده هات أفكرن إستا أمجان مرحلة شارة وحداك إيكونومي وشي ببي جشمشما جحدودي كردستاني إيران حيا آخر منطقة كردي ده هندري سوريا ده وبجه حيا خطي ساحلي سوري بنا أم أقليات أم يكن هجر أم بن علوي بن درزي بن فالله بن دو سوري ده أم بهفر بن كي بخازي كي نخازي ودستي ما بهفر بن لأنه لازم يكتبونا ما هبه مقابل في إسلامي سياسي وجبون ولو من تحذير كر وجبون ولو مشان هجر كاك مظلوم عبدي به هجر قياداتي كردي بن ده هندري سوري ده مجوان رجو مجو هاي خوش خكن مرسلنا وجو وديتيا أفان إسلامي سياسي وقبول ناكن وبالمقابل جماعتي دن وانا استخدام دكن وأوانا حلمي وان خلافة فقرين إشبون ما كرت خلافتنا مناسبة وأمنابن برشاكش في خلافتي هاني إشبون ولو من بترمها بس قلت بيجي كاتشاوا أوروبا دبيني طبعا أوروبا غلطاك زور مصن كريه جو حيا في وقتي دعم كرد بشكل كامل نكريه حيا في وقتي كرد تثبيت نكريه دعرداوي ده حيا في وقتي كرد نكريه دولة أفغلطاك زور مصن بحق أوروبا هجر أوروبا بخوازي فعلا ديمقراطي دهندري منطقة ده هجر أوروبا وأمريكا وبريطانيا بخوازن فعلا حريتها بهندري منطقة ده عنوان ديمقراطيته عنوان حريته دهندري في منطقة ده يك أخافتن كردة زي دي كردات النيد في منطقة ده بله ناو اما بگرن پرسا مکوشته کری روش امروی لروجاوای کردستان ده سال وان سال داوی تچاوا دنرخینی تچاوا دبینی والله ملتي ما زور تعبية يعني خاصة لمنطقة روجافا مالي وان حزار جاري آفا زاروكي وان يقول درفن الأوروبان جو مساعدة أهلي خودكن بقرآن جو مساعدة أهلي خونكرنا ملتي ما برشيبو يعني نما وكبري نبرا كماي نموسم وك خلكي ماي بري خلكي هما سر موسم خود خارن إيصال إنها موسم جي نما في دكيش خلكي تشتكي نماية ملت برشية ملت زور تعبية أما فهم كر جو حرب لازم حبكي صبر هبه ولكن غلط جي هي صار قيادة منطقة صار قصد صار حكم ذاتي جو دندري منطقة ده هي جو نظامك اقتصادي آفانا كرن هندري ملت جو كاربي ملت بشغله إيرو من بس يك رقم ددمتا تزاني غازا قد هندري منطقة مدية ده هندري كردستان سوري ده مقابل غازي قطر أبقى إمكانيات هي المنطقة مدى وش غيني تشتيدن وبالتالي ملت نل تعبانة زور خورتي ما هاتن كشتن خورتي ما شهيد بون خورتي ما كتن حبصادة تعبين
100,000 پێشمەرگە شەر دکن. تزانی شو يعني 100,000 پێشمەرگە شەر بکن؟ ئەوانە مقاتلن 24 ساعتا حاضرن سەر جەبهاتە. تو بوان ربێ تو نەبوان ربێ ئەوانە حاضرن. ئیرۆ من قبول ناکەم یەکی وەک ئەحمەد الشەرع بێ حکم بکی سەرمە دو هەندێ منطقە مەدە 30,000 عسكري وی هەیە 150,000 خۆر تێما هەنە حاضرە. وشما یەکی وەک ئەحمەد الشەرع حکم بکێ سەرچە ئەساسی مە قبول بکەن. گۆ یەکی وەکوی حکم بکێ بێگۆ حقوقی مەسابت بن. مەرسەلا گۆ کورد حقوقی وان نەسابت بن هەندێ سووری دە ئەف نەما دەبێت. ونما لازم قبول ببێ ئەوانە. پشتی ئەف قەیسە شەهید پشتی ئەف قەیسە خۆرتێ گۆمەدانین ئەم نەما قبول بکەن ئەف مەرسەلا هانێ. وملەتێ مە گەلک تەضحیە کرد. ولازم سەرێ مە تم لەژێر بێ پێش ملەتی مە لأنه بێ تەضحیە ڤی ملەتی ما نکاریۆ ئەم بژهانە vê مرحەلا گۆ ئەم بژهانێنێ. من دو مەرسەلە زۆر مهمن. یەک قەسەدرە بەلا هەویاوە سووری بێ. ئەو مرحەلا ئومەمی و ئەو مرحەلا نضالی عالەمی و مرحەلا مارکسی و مرحەلا نظامشە ئەفشوو بابێژن جێ سەرێ خوا. ڤەگەرن ملەتی خوا ڤەگەرن ناو ملەت جزئەکیش ملەتی خۆ بن کەسێک حیمایەتیوە ناکێ گونە ملەتیوە بێ. و ڤەگەرن هەویا خوانی ئەسلی و مەسئولیاوانی ئەسلی نە تەحریرە عالەمی مەسئولیاوانی ئەسلی ڕۆژاڤایە. ئادن جە حزبی عومالی کوردستانی ریش پەکەکەرە بەسە. تشتێکەوە کرد حەیان هاکە ماڵەوە ئاوە. ژنها و پێوە ڤەگەرن ئیژە. ڤەگەرن کوردیەتی خوا ڤەگەرن هەویەتی خوانی ئەسلی. آخر یەک عەبدەڵڵە ئۆژەڵان دی بەری گۆ دەرکەوێ باڤێ من بوو ڕەحما خودێ لێبێ. ژێرگۆ گۆ عەبدوڵڵە دەرکەڤ ناو پێشمەرگەی خوا ناوان شەهید بب بپشی گیڤارە کووردا نەتوت بێزت چی گیڤارە من بپشی گیڤارە بڕا تێ هەرێ وێتە ببەهدلینن. بە ئاوی نەکرد بە ئاخۆ کرد دەرکەت مەدیت بێ مەسیری وی شبوو. و نەبەس مەسیری وی مەسیری قەدیا کوردی هەممی تەهدید کرد بە تەسەڕوفاتی خوا. ژنها و پێوە بەسە. خەتێکی سۆرە ئەمنی قەومی ئێ کوردستانی عێراق. بێ کوردستانی عێراق ئەم ناتوانن هەمە پێش دەهێرن. نالازم کەس نێزیکی خەتی ئەمنی قەومی ببێ لە کوردستانی عێراق. یەکیتیا پێشمەرگە جشم شمال هەیە آخر منطقە کوردی سووری لازم یەک بێ. ئەو فقط حیمایەتە ئەمنی قەومی کوردی دکێ. ئەو فقط دەهلێگۆ کورد پێش دەهێرن. ئەو فقط تأسيسي مرحلاكي نهدكي مرحلة يكتبونا اقتصادي كمقدمة داوي بس جو ظروف بين جو هرتنج دولتره. ملتي ما ملتك فقيرة ولكن ملتك قلك ضاقد يا أخوة بحساب ضاقد يا أخوة. لازم أمزور احترام بكنج ملتي خوره وأم حمو سري خو داخل جبي ملتي. ما مستا سروكي بككي چما گارانتيا مسعود بازاني خواست و دعوة گارانتيا كان في دولتي نكر جبو اف بيواجويا دنابرا خوا و تركيا اف برسا كيم كستك مخاص فبكم. اولا اوي هين خو زعيم دبينه وجبير كريه قوت حبسه دايا وجبير كريه قوي مجاند اب مرحله قو امتدنا هجر بكاكا جبشيده حردو حزبي ماني كردي من نابجم حردو من دبي سي حزب هجر حزبي يكيتي وحزبي ديمقراط وحزبي بكاكا يرو دستي خوتيكن دستي هفدوده وكرد دنيا بهجينا وكرد دنيا بهجينا. بس هنا عبد الله اوجلان ده اوهامي خوني بريديه ده فكري ويده قوي مجتمع كي ايكولوجي شكي افان بابا روسيا اتحاد سوفيتي وكت تلكي ده هنا الصين نما بان بصافان مرسل دكه بقى ملتي اخوه ده اوهام ده يشبون ولو بان ناكي ايجو ايرو واقعية دي سياسة الدكه كاكا مسعوده نجم نقول لي ما جردو خازي والله انه مسألة نولوي ولكن بشكل كي واقعي هجر او به هجر كاك نشير به
بشكل كي واقعي قيادة مرحلة دكن اوان زانن بدنيا شاوا دقاري اويدن هنا تحبسي خدر ونشتيه دي فكرة ويدو جو عالم حمي بدي اخافتنا ويه بابا هفاليتا قول قنديلا بقاتا ناكن حبكي تواضع بك ايش بقولوا من دندشينم كاك مظلوم عبدي بخابك بملة اخواني كردي سوري بك خادوري وان بك مستقبل جتري ناش عبد الله وجلان ريا ابا اخافتنا بله ما مستا ام بچن جم دكتور صلاح حدو تو بری از پرسه بکم تو گلک تو کم جار سر اکرانان در دکوی تو چما ام بیجن بویر رول خوی سیاسی نالیزی لسر اکران تلویزیونی و جهانیش بر پیدیوی هم براستی هیا وقت جواقا کرد وقت ملت کرد وقت رایدارن خوجهی و هر وها جی هرمی بکسن کو کاربن راستی هم بیجن یان جرگوان هپیش بو راستی هم بیجن کرم کم امستا داست خوشکه کریبر تزانه یکم خصیتک من هیا بری وصانه بی پشتی که از المصیف بیم من اخلاق کجبارزانی و بر نهینی يعني بري جمرايا كومارا كورا كر الدفو زرنيخي يدويام از حظكم دركبم وقتي كو موفركن ديروكي هبن تشتن كو ازدان بكم ملاتي من بحاجتا اكو ملاتي نورمال ملاتي سياسي اول سر كرسيو رو نشتنا وشرم دكن راوشكاري خو جمرا بكن جبركو خوزانه دبينن لوقتی دکوین دورن تنگ براستی اولی دگرن بس الجاموانو کرسی شرم دکه که تلفونو ما بکن یا جید ما بشورن فمن خصیتی کرده باش درخستی وقتی تشتن دیروکی بن موفرکن دیروکی بن بو ملتی کرد از در دکوین دبیجم یه دویم بیجر پشکشوان بو من گلک مهمه براستی من طاقت نیم هیچ لگل بیجرک یا پیشکشوانکی کم عاقل به یعنی او من عاجز دیگه لورا وقت جناب تا تلفن کریت تبیراتو مگو والا بوتا اره یعنی اجمری زیرک حزک جبرکو مثلا نکو تشتکی بو من تایبت به یا بوتا تایبت کسید زیرک تشتت برجواندی ملت در تینه یه سیم 10,004 پشتی که از حبسه در کتم شوک حتی سبه الگند من آگر جمرا ویخستی بین مهه شباطی بی از تن رو نشتم پشتی من ده جامدی سنگه من ده شاوتی البر آگری از ساعت 50 سبه گیشتم پشتی حبسه در کتم تحلیل زور دریج میکرن از گیشتم یک قناعه ملتی کرد نزانه بیج سپاس جه کسی خوی پیشنگ رو و نقدو پر بگی اما بیج سپاس ناک لورا من بریار بر یا دکتر صلاح اگر تیکل بنده سپاسیه کردا بیل مال خورینه تو کاری مکه نا تل بنده سپاسیه و نابه کاری خوب که گورا تو پی قناعت هیجار از لزر و آسته دارم لورا اگر بیجر نزیرک بی و در فتک ندیروکی به از در رو کم بو جناب بله ما مستقیم افدار دویواری دا براستی امرو دبین یعنی بین پرسن زیرک برسدن زیرک جیدینه یعنی پرس بینگه ها چی برسده یا براستی همه بین پرس آخواه تو وان کمکوژین ایکو در ماف علاویان پیکتی چاوا دنرخینی چما حیانها تلو و تفگرک اجدل نینج بورا واستاندناوی بطایبتی که هین روابون و پیشگیریج حکومت شامه آنورا یعنی ام بیجن هیا و تونید عینی روژه دا و هلبت او سزا کرنا یعنی سدی صد تام جیلی رانه بونه بیجی چما حتی نها بیدنگه یعنی آلی نابنتوی بیدنگن در مافی وقت روژانه جوانا را بلگه دچن ویدیو دچن وینه دچن
يعني تشتكيش بوان نايكرن حتى نها يعني او بنا براستي بنا كاغازك شويتي ايدي بگشتی کرد و کلتور کردی دجی تروره یعنی اوا دیرو که دا هاتی اثبات کرن ده هجاران و زده دوی 100 ساله داویه دا چه وقت مهاباد دا حتی آنا چندی جیناساید به دست حق در حق کردا دا هاتنه چه کرن دادی کرد تجارا کارکی تروریل نوبیل سیویل دجمن نکریه لورا ام وکو کرد یکمین ملت دا عالم دا بلکی وک اسکندناویا جی ام دوجی و تروره کوچه دبی دوجی علویا لید وضع آقلک های او رایا منه ام مطلقا از وکو شخص وکو ملتی کرد ام نروزینه به و قتل عامه بحق علویت تچه کرد لی خصیتک خرابت کرده دا هبی دیرو که دا وقتی تشتک تیتا کرن کرد خودی خودی مسئله افجی غلطیوک مزنه یعنی ام آنو ورن مسئله خوب بکن ام کل براوانی علوی و فلان بکن تو اگر بال خوب بده تشتل الحبس صیدنایا و حبس الاستخبارات و جناسایت کواتیه کرن و قتل عام قیصر تومار کرنه اوا گشو الجم ملت سوری عربی و یه عالمی گلک مشاعر نیگاتیو دانه سر هفته لورا اوا کاغذت بی دست دولت جی و اسلام سیاسی به ضمیره یعنی اسلام سیاسی چه شیعی دبی چه سنی دبی تشتكي بضميره مطلقا يعني لورا اف كشتن تكون برد فعلك بو ملت السني هناكي او كينو خو نفرت خو دوكبه يعني كشتي سنو نكيم تري 60,000 يعني اونا باور دكم يكو جلك زياده دكه دگينه 50,000 هند دگينن 20,000 اگر یک به از دو جویمه لعف کارن استخباراتینه و دیم اوا تایبتمندیک تروریست بینا و وحشیت و هویتی اسلام سیاسیه لورا من وکو تماشا دکم وقت رژیم صدام روخا تدی جلال طالبانی و مسعود بارزانی گلک هولدان کو مبینه شیعه و سنا باش بکن و وانا گلک جهفدو کشتن لی مخابن وقتی باش ببن دفتل نکرده یعنی اویجی اف نقطه مراکه از سیاست داخفن اف نقطه جی از ملتی خورا شروع ودکن یعنی ام مطلقا دوجی قتل عامانه لی ام شر کو تیتا کرن ناکن شر خو اجبر کو ام اجبیر نکن رایا گشتی یه عربی چه علوی دبه چه سنی دبه چه خریستیانی دبه چه دبی بری و حتی رژیم اسدی هبی کرد تاوان دکرن کو عمیلت امریکانا عمیلت غربن عمیلت فلان ام اخلاق خو ده هر بپارزن وکو انسانیت ام دوشی قتل عامانه آلیکاریک مادی خارنی ام کاربن بکن همه بکن لی ام شر خلقه نوکن شر خو جبل کو هین یما ندیاره واقع سوری ده کده هره لی من توقع شخصی وکو سیاست مدار وکو تشتید تینا کرن سوریه بر و حرب اهلیه داره کرد حکمن ده مشارک نبن لی پیویسته جری او نکونه و پیلانه کتی تا چه کرن ام کاربن که بپارزن ورد وری ما ام بپارزن سرچاف لی ام شر خلقه نکن شر خو افجی خصیت کردی دجمن پرل سر ساکنیه یعنی لورا
دجمنه کو اسلام سیاسی قبول ناکه يعني مينا تركيا وكو دولت قانون وان و دولت وان كور تدبينه وزارة أوقاف وان دا نا إمامك مزقفتا ونا مفتيك برية أبدا لي داعش درباس دكي نصرة دعم دكي إيران أويكو جرب سنة عاجزة لحلبشة مدرسة معنی مسلمان و کچه کرد شربیته کن و قرآن اوار تزانی بو چی دیدن؟ بو کو کرد ور نکشتن چبریه و مسلمانتیه تی نکشتن چبریه شرید وان تی نکشتن مشکلتنه فاف نقطه زور مهمه ام بال خواه بدنه ام دوجی ترورینه ام ملت سیویل هر درکی قاسری ام کارن امی بو پارزن لی ام شرح خلکی نوکنه شرح خو اوا از حظکم کو خلق ما کرد جارب عاطفی فیر بیه کو هر شرک ببه ابتر به تو هر پشته من از کش برتوه بودم نه سیاست دا آنا امناک آنا لیسکن مزن هنه هر کسی که حساب خاکری کسی زمان هز ویرا بدوجی مبین ام به انسانیتی خود کن نمونه داوی از بدم او عسکرت کو انفال کرینی وقت انتفاضه لکردستان و باشور چه بیاد 10,000 عسکر و ضابط کتنه دست کرده یک سیلاک نخور ام اف ملتانه لی ام نکون واری کل پیشه وان راوستن وکو عراق ببه و پیشمرگا شهید بکن از نوی رومه بله ذاتا کرد حتی نها تنه آخافتن و تنه وک حسکره وک هلوست دانین آنین نیشان لی گیهان آسته که کویدی اجبر خلکه تجاران نامرن یا نه ناین کشتن جا نجی هم دبیجن جوانا رابنه اون چونه من بجه و خونجی دا و خون خورتاجی دا جبو شرکی نشری مایا براستی تنه او شر فرح کرنا دست هلاتیه و دبا کو دستور خواستن جالی امریکا هبه دبه اون بچن کو داره اون بشه که هف بندیه نه هم بچن کو داره دبه اون بچن چنا بین بیجن ام ناچن بله لتوی ویجی ام و کرد کو دست ما ببریار ام قد تبلی شرن خلکی نابن جبر کو ما گلک وانین باش دیرو که ورگرتنه دلی واریدا بله ما مستعمه بچن جم مامستا مسعود فوزي برسامن پشتی هفکرنا هر دو آلین سیاسی و روشا پنابرن دروای روجاوای کردستان چوابه من صار نقطة بشي تعليق دقيم دو مرسلة على وياده اولا لازم تجاري ام دوري ايران جبير نكد دبي مرسلة ده ايران دورة كي زور خراب ليستيه ده هندري سوريا ده ايران حياة أفدقة هجار كاربي أو قيسة جوهرتنا جود سوري بويه بخينة وبشار أسد فجرينة تقصير ناكي ياك دقة إيران دستكيبه زور خراب هي ده سوري ده بري هابو ويستاجي هي وبيانيجي هجار كاربي وبكي لأنه جزء كيش في حرب جود بيد هندري في منطقة ده دوري إيران كم ببدأ منطقة ده إيران دورك بحشد الشعبي الليستية ده العراق ده بسوريا دور ليستية بحماس دور ليستية بحزب الله دور ليستية جبون ولو دوري إيراني دوركي تخريبية حيا أفدقة مجموعان علوي هنا از نابجم علوي حمي هنا قناعتي وان إيماني وان بدوري إيران هي وقبول دكين جو إيران بوان بليزي هجر دريا ماهر الأسد ربي هجر دريا غيري ويربي جبون ولو وقو دكتور صلاح قوت دجانب إنساني ده ام بوان رنا ام دجوان ناقرن ام شكاربن ام بكن جبون وانا اما لازم هاي مجمعها بمعركة كيجان آلي دايه ودكيجان مرحلة دايه مهم مجمرة قد يا كردي نا قد يا غيري ما ولازم ام دفاع قد يا خبكن بري حمي عفوا سؤالي تشوبو برايم بشتي الهاف هاتنا كردان بشتي ام بيجن الهاف بكن
چارەنویسا پەنابەرن کو li dervayê Rojavayê Kurdistanê wê çi bin? Wê eceb gelo vegerin ve negerin çi li Bakurê Kurdistanê û her wiha çi li Başûrê Kurdistanê ji ber hejmarekî gelek ji penaberan heye. لازم فرصة هبه كو كرد فقرن وملتي خوا وولاتي خوا أفا بكن وكردستان عراق كردستان عراق بس قو فدرالي شيبو دبي وقتي ده قلك كرد عراقي الدرفمون حمو فقريان بإمكانياتي خوا بقواتي خوا بعلمي خوا بخواندري خوا بشهادي خوا بنر بكردستان عراق إيرو كي لازم لروج أفا نفسها مرسلة ببي كردي ما بقرن ونبس كردي ما بقرن إيرو هزكي بيشمرقة روجافا زور ليه جاي هي لكردستان عراق قرق فقري روجافا وقرق جزء كي جحلبه بهدري منطقة ده ولازم جزء كي دفاع به صار منطقة ولازم نبينا بيشمرقة مني روجافا نال كردستان عراق جوان نال ويدكي جوان لروجافا لازم حلكي أو وقصد بهبر ببينا يكيتيك عسكري نافان شبابه إشرافك إداري بهفره وببن جزءك يا جيش سوري أنا يا جيش وزارة الدفاع أنا حسب ظروف وحلول سياسي من جي وقت دكتور صلاح زور بترسم جو حربك أهلي شبابه تدري سوري ده إجبون ولو زور مهمة أم حفاظ بكن صار منطقة قد في مرحلة ده وأم حمايتي منطقة بكن وأم زوبزو نسلاحي خد تسليم بكن ونا قوتا خو تسليم بكن ونا ام دستي خو هلدن وبرحتي ام خو دستي ند دوستاد وند دشمن دبردن لازم في شاخي جحمو وقتا بيتر ام عاقل استخدام بكن. دكتور صلاح ام بيجن برسا مني دن و غريداي بوا برسي كومكري نهاب روشا لشگری لروجاوای کردستان پشتی دستوردان اوروپی و چاوا به يعني ایرو هم بینن آلیه که وقت فرانسا هول داده کردا تبلی پروسه سیاسی بگیشتی بکه بینی هر وها ریجه یا هبونا لشکرن امریکی زیده تر دبه لباکوی روجلات سوری گلو اگر گوتن بریاردان و هات ستاندن او بریار کو پیشمرگه روج بگرن و به چه رنگی بگرن و گلو ببن بشکی جهیزا سوریا دموکرات لوی هول بدن ام بیجن آلین یان ام بیجن هیزن کردی ناو حسده دا وکی یک آرتشه دا ورن ناس کرن ده چارچوبه حسده دا تو و یکی گور گمانیاتا و گور زانیارین کو گیشت نتا تو کاری تشتی که تو رحنیه که رونی بکی روان خالن کو مپیشکیش کرنه داستوش پرسه گرینگه یک گلک باش و یکو دهیله از گلک گشبین بن دوید دمیدو که هزا لشکری ای کردی چه بناو پیشمرگه ده به چه بناو قصده ده به او هزا کردی دناو قصده ده هر دو بش یک سروکوان هیا امریکای یک مشق کردن تدریب کردن سیستم عین یکه آلاوین بکارتینن عین یک اوانا جی جوالاهی نهاتن اوانا یک و اف پیلان دینایه جروجا یکم دو مسئله پیشمرگه و هیزا کردی لروج آوا نفس آلاف یکم مشق کردن هیجار حساب کردی که اوا مینای هفدنه یعنی آنا وکو زانیاری من هنک پیشمرگد بناو قصده دا هنه بس اواجی المستوی بلندانه هیجار هیچ مشکل نیه وقتی کو پیویست بن ده درباز بن یعنی بعدد مزن آن درباز بن یعنی اوا یک مسئله عسکری دا کار دکه و مثلا دو زانه کو پیشمرگد ناف قصده دا هنه
دویم نقطه گلک مهم پشتی کو حردت بین سیوانای ناتو دا فرانسه زیده تر بریتانیا و امریکا یعنی او دوان او اداره دکن. دویم ام باش تیدگینن کو دوی چند ساله داویه دا آلاون شر یکو بدست کتنه دناف کرده دا چه ده هیل پیشمرگه دا چه ده هیل قصده دا تشتن گلک گرینگن و پیشکتینه او آلاوید پیشکتی روژ خواهیتیم لورا مسئله در بازبینه پیشمرگه الجامن هیچ مشکل نیه لانو ازانم که بری در بازبینه هیجار دو سه ده دوست پینست در بازبینه عینا نفسی شی یعنی پیشمرگه روژ تقریبا 28 لیوانه مطروح بیکو در باز بن دست پی که بری پروژه و جلانی کل اول سنور ترکیه بن لی آنا حتی پروژه ریا داهودی چه دبی او جی نقطاک مهمه که سیاست دا درزی ارینین حتی آنا علوی جی دی محتاج بن بی مثلا و کرد جی لگل اسرائیل و لگل ناتو او تشتکی تایبتمندی اک خوباشه از باور دکم دهیل عسکری دا هیچ مترسیک تناله چه پیوسته وکو که مسعود فوزی گوتی ما چند جارا بانگین شاندیه که اک مظلوم عبدی براستی هیویا ملویه که جبن تأثیر رامان پیککی اوی خراب یعنی رامان که گوتی کردستان پیوست نیه و تدی سریمه گیج دکرن پارتی گلان و یکیتی گلان و نظام چیک یعنی حتانی جاره که هلبجارتن العفرین چه کرن گل خریستیان دسه مالبت بین و گل ارنعوت العفرین نینن یک مالبت هبین و خو مال جلعید بی او جعشیرا منن رشوانینه داش کووا نوی ارنعوت السروان کتی هیجار پککه دوگو نونر ارنعوت و نونر عرب و نونر گل مسیحی و نونر هیجار هاتن امذاکرن دستوره سریمه ابی 20 سال نه 25 سال نه وقت اوجلان وان هاتیه گرتن سریمه گیش کرن به گلان و خاصری گلان و نظام چیکه گلان و گلان هاتن جیک و آخافتن گل پیویست واری نفساندن کرن جواب کرن مجتمع شونه بکن شعب کرن مجتمع لورا یکو امش مظلوم عبدی دخوزن براستی افدم کرد کتیه صاحی کرد کتیه برچاو دولتت مزن کرد کتیه پیلانا هیجور نصیحاک بچوک از بکم یعنی یکو پیوستیه وی به سیاست مدار کرد یه خریجه جامعه هارفارد و کامبریج جبرکو یکو عالم اداره دکن عادتا خریجه و دی جامعانانو حکما کسید ما کرد هنه لورا معقول نیه وقت تشتکی امزه بکی تو چندی زیرک به تو عقل عسکری سیاست باش نزان هر جار لازمه کسکی سیاست مدار اکادمیسیان کرد و پیشنیار من اگر خریج هارفارد به یا کامبریج ایکو اداره عالم دناسه دزانه یکو جه هارفارد و کامبریج دخارجه او دکوونه یعنی او پاسپور ویرانه کتی کون سیاست ناف دولتی لورا مظلوم عبدی ام بری مگوتی اگر تو کرد و کردستان بخوزه عمل گیش الگلتانه تو مشکل ما به پیککی را نبین حتانی که گوتی ام دولت و کردین آخوازن و از پاسیا برز او جلانی دکم او بریاره که در خستی که پارتی پیککی خو حل بکی از باور دکم 3 سال داوی باشترین بریار و از اسپاسیا جناب اوجلین بکم اگر به پروژه هر سری لورا اف نقطه مهمه که ریبر
بله ما مستا حمو تشتي تكرن لتركيا حتى نتقاب نابج يعني بربا بيتشتي يعني حمو جاك آلي بيجي أو جيجي نتشارة سريعة نرينا من امنها بگرنه پرسن میوان خواه ما میوان خواه پاشگاه کرن ویجارش بر مجار گرم بو هر یکش وجی دما آخبین زیده و دریج و برفرح کرد ما پرسن دنجی آمده کنه و ریجه یا تماشاوانان کم کم دبه از باورم انتخازنه که گرم با آخده و کرتاسی با آخده نه ام بیجن زیده شیروه بکن جبر که هم ندوار سمینره دانه بله باب زویا بخيرات إمام موسى بخيرات حمي كسن هاني مدنات شو بينن لبنية خازنش بركو ما أم درن كذا سواء ما برسفة آخفتني وابتيبني وندا بله إمام موسى بخيرات بولستان بشير رسول إيوار باش بوتجي محمود عباس شيرو وكار هروها جيجري سروكي اكتيا جيشتي أو جيل قلمة ما تشوفيني از بوارم حطنها إمام موسى شكري صوباري سلاف بوتجي مامستا أكرم عبد القادر هروها دكتور أزبار مامستا محمد جمعان خيراتي هجا وهالبسفانا هجا شاه بيفان أو جمت شوبينه و سياسة فاني كذنار صديق شرنخي أو جي القلمات بيجي إبار باش إبار وبخير بالراست أجر استطوية كرد تنبأ أمي تيك هم بله هجا وقلستان عرناسي أو جي جمت شوبينه هروها پرسک هەیە دەبێت مامۆستا دەبێ هەسە دێ چی شیارە لۆزۆنگ ئابخوا چکە ئەس تێ نەگەیشتم ڕاستی پرساوی مامۆستا دەبێ هەسە دێ چ شیارە لۆزۆنگ ئاخوا بچەکە ئەس بخوا تێ نەگەیشتمە پرساوی لێمێ پرس بەردا بخوێنێ گلو برز اوجلان برجواندی ترکان پاراست یا برجواندی کردان پاراست از باورم برنگ که جرنگان دکتر صلاح برسه بپرسه دا یعنی ما مستا ماهین شیخانی ایوار باش بوده جی هر واجاره کدن صدیق شرنخی ما مستا صدیق دبیجه باوری من اوجلان لگور ما اودیت دماهات دسپیک تێکیلی دەوڵەتە ترکیا کوور بوو وێ دیرۆک vê bijî bike belê mamosta jî Cemal Marî ew jî gelmeye belê em herin pirsin xwe ji ber gelek pirs amade kiriye ez xwazim wisa bi kurtasî hûn bersivê bidin ji bo em xelekê bi dawî bikin ji ber rêjeyê temaşevanan jî kêmtir dibin ji bo belê مامۆستا ئەمێ هەرن جەم مامۆستا مەسعود فەوزی ڕۆلا هەسەدێ di زۆرەنگا a ku di navçeyê de diqewime çawa tu dibînî مامۆستا ماوەیە gefin Tirkî berdewam bibin piştî li hevkirina Şam û Hesedê والله من دبينم جو هجر هسده به وقصده به لازم وجرن هندوري سوريا أبيك وجرن هندوري سوريا يعني معناوي معركة وان بتركيا نابينه أو معركة بتركيا دبينه فقط جو تركيا درباس بهندوري سوري أما جو أو شربكن بدلا كردي تركي نابي لازم جي أوروبي في حر طرفك دي كردستان ده أو شري قبكي ونابي طرفك شري طرف دمبك إيرو قوة سياسي هنا ده هندوري تركيا ده كردن زانم بمصلحة كردي تركيا دكيدا كده دفترة كده هجر بعقل بانا الصديح في دبرن مش برلمان دوي وقتي دكاربون نيفي حكومتش خار ببرنا قبول نكرن دان دو باكاكا كتن حبساده او فرصة اش دستي كردا وهندا كرن ما مستمر تدبيني رو داوية جارة داوي ترکیه کنکوژیه که در مافن هنک سکومک سیویلا جیک مالباتش کوبانی کرد یعنی به جاره و بهانه چی به یعنی اگر کادر پک کلوی داره بن ما اف بهانه جا ری ود که رواد که و مالبات که به تواهی ولو قرب کن به بمبارانی تبي كل هذا دست بيكي چه بود نه برای شرع حکومت شرع و جنرال مظلوم عبدي يعني دي تشبهانا تشد صدام هيا كو
ترکیه و چتین پیوا گریدای ایریشی خبر دوام بکن جو تركيا ناراضي با اف اتفاق ندبول شامي اف يك بله ضده شما ترکیه به جاره ایریشتی که بردوام ایریشی خود لانه هنا جماعات باكاكا حاضرن ده هندري سوري ده لازم 5000 مقاتله باكاكا دركب سوري افانا مقاتله اجنبينا ايجو نسورينا هوياواني سوري تنا لازم دركبن لازم هجر قصد به حسد به وگره اصل خوني سوري لازم نه سياسيش دربه نه مقاتلش دربه ناوان نبينن ابيك ضد تركيا هجر فرصتها بهبه ها والله 24 ساعتا ويكون فيكون بك كردا تركيا نگو ايرو دلوي سرمایه یا اردوغان دخوازه گو دولتي كردي شه ببه ها اردوغان هجر دوست كرد به ها العراق بالكيدا به دوست زورا كرد نه دوست کردش بونگو او دخوازه دوست کرد به و نفس مرسله ویل سوری به بله قوات فقط قوات ويتبهله سر عردتا بله ایرو گلک هیزن بیان هنه نه تنه ناف حسد دا ایرو ایگور هنه شیشان هنه جماعت اسلام سیاسی الحمو داره دنیای کوم بونه آتنه جمع شرع چما ترکیه گرک درکه گرک اوجی درکه جارك يك جوفان نفرة دندري سوريا دو نبيده وحكمه قواتي عسكري اي باكاكا وكوانا فرق تنين هجر ام بشكل كي وطني بيشتغلن دهندري سوري ده افحلا هجر ام بشكل كي عنصري بيشتغلن دهندري سوري ده اي بلا ببين جماعتي باكاكا ويشاخي جماعتي باكاكا وايران جيبينه وتركيا جيبينه ورأي دولي جي حميد ديجي تبينه واوروبا جيوه ببي ديجيتا لانه ايرو باكاكا حزبك التوروريست اوروبا ده. بله ما مصطفى اما بيچن جم دكتور صلاح حدو ام تخازم قاسي شتته ما مصطفى بكردي وصا برس بديش بوش بر وقت ما يديدي بر بداويه چه دكتور صلاح حدو نيزكبونا آلين سياسي كردي لروج آواي تني جبو شان دك هف بشه و حتى چرا ده بردوام ببه آن و قبل هفاتنا دمکی به لگور دمه به نها خواسته که یک بونا کردا چه دهیل سیاسی عسکری دا اوا جهر کردکی تشته دی چی دلیوی داره لی ده سیاست دا واقع دا تشتی و صدی صد چنابه لو را از دبیم آنا هیچ مشکله نیه یعنی اف بر هفاتنا نب کیفه حردکا یعنی نب حقیقی پیرازیه و نجی انکسه پیرازیه لی اوا وکو زورک و پیداوستیک مرحلیه هاتیه چیکرن و گلک باشه و ده بری واهره و با من مسئله طرف جا من هیچ مشکله نیه یعنی دو بن سه بن چار بن مشکله نیه لی یه مهم ام بگینن مرحله سیوان کردی یعنی کنگرو نتوی بره مدگوتی کنگرو نتوی آنا اگر مرا کنگره نتوی طرح بکه تشتکی در وی وقتی خواه پیویست بی کنگره نتوی چه واجمش بری 40 سالی و جوه پیدا ببا مرجعیا کردی او چه نبی آنا واقعه که نه هاتیه پیوسته لسر مسئله دولت کور کردی وریشول کرن دولت کور ای کردی طبعا کرد بتنه ده کاربن نها دسپیک چیکن با آلیکاری دولت دربا دو تشت بو و مهمن بو و سیوانه یک سرخوبون کردستان آرمانجک به دویم آرمانجک دویم نقبول کرنا اسلام سیاسی دناف جواکا کردی دا ام وکو کرد دیانت و مسلمانتی دناف کردا دا هیا بشک مزنه ریز بودگرن لی لازمه هیچ ری درفت نت داندن اسلام سیاسی او چند پارتی اسلام سیاسی جی که چه بینه پیوست راوستن قناعت من جبركو اگر امنها وكو كرد
استراتیجی خو لگل تحالف دینن بو پیش روژه اما زود تک بچن یعنی نها دوی مرحله داویه دا اگر نج هزار تحالف دولی با ترکیه کتبی هر روز آواجی چی بیانه چندی هز عسکری در هنه چاو عفرین چی و سریکانی و گریسی بی لورا ام بزانه بن کو برجواندی ما استراتیجی لگل تحالف دولیه لگل تحالف دولی پیوسته ام جوان فیر بن دولت خو کور چیکن و اسلام سیاسی دناف جواکو کردی دا آنا جواکو کردی سدی 75 وان قبیل ناکه لی ایکو کتن بن باندورا ترکا و ایرانیا هنکی وی قبیل دکن اف جی هیدی مراکانه جرا چارسری که ببینه به یعنی به کارآنین هیزه اما نقطه مهمه یعنی بله مامستا اما بچنجم مامستا مسعود فوزی تو لحف کرنا دنابرا شام و حسد چواد نرخینی پشتی راگهاندنا دستورا دمکیج آلی حکومت الشرع ودیتا یعنی نرازبونه که گلری گلک چیه بو همو آلی سیاسی درباره و دستورا دمکی یعنی اف دستورا دمکی نل هم بر بندن يعني خالن ويل هاف هاتنينه يعني وان هاف هاتنانا جبني جهولي رادكن جارا يكم ده حياة أخذها أبينم جو دستورة كي تالي في ساندن دي 24 ساعات هذا بل تجاري تسي دستور نالي في ساندي 24 ساعات هذا أبيك دو أصلا لجناقو دستور شاكرية نلجناق شرعية لجناق قبلي شرع عينان دي لغور كيف خوا بهافالي خوا بدوستي خوا اوان في دستوري هاني دانية وفترات انتقالي مناسب شخور دانية 5 صالة هون الهيفيام بن لغور كيف خوا حياز بنرم كا وقت مناسب بينا مناسب بين اب جالي تقني ده وابد بيجن جالي عمليني ده ايرود هندري سوريا ده شند ملت هي كرد هنا علوي هنا درزي هنا مسيحي هنا سني هنا أري سني أكترية بس أفش معنياوية هل معنياوينا إنه جبن حكمي أقليتي علوي أم هرم بن حكمي سني طيب وطرف دين كحقوقي وان ندبن أقليتي علوي ده حقوقي وان هبو وتبن أكتريتي سني دي شي حقوقي وان تنبي من نابجن من حكم بكن بديلا وان بس من سؤال دكن كاني حقوقي ما ككرد هويتي ما زماني ما موسيقى ما حضارتي ما ثقافتي ما لغور نسبتي ما لغور قوتي ما لغور حضوري ماني عسكري كاني شو دسوريا ده شند رئيس الجمهورية بري كردي بون شو ما مفنا قرن بي وقتي شو ما لازم رئيس الجمهورية فقط مسلمان به هجر من درزي من باش من مواطني من نابي من ببن رئيس الجمهورية دندري سوريا ده أفان حمل سؤال مهم مطروح ده مرحلة ده برأيي ما أف دستور نابي سوريا ده وتمام نابي وهجر إصرار بكن سرلي وقو دكتور صلاح قوتية من دشن حربي أهلي دندري سوريا ده وهجر أم بشن حربي أهلي جارك أم كرد أمنا جزء كيش بي حربي بن أم حمايتي منطقة خبكن ام وقت سنور كيش منطقه خرشكن وام خدوري في مرسله حمي بكن ويش اخي امي فرض بكن نبس لا مركزي ونبس فيدرالي جلا مركزي وش فيدرالي جي بيته امي استقلالك كامل بكن جو منطقه اخرى وامي ضم بن سر كردستان عراقي ويش اخي بله يعني اب قوتنيتا نتشتكي وصا خياليه تشتكي له خريطه جيو استراتيجي به كهين نجويه كيرا نحاضره بكرتي بس من موافقم قونا حاضرة ومن دبيجم قو هناكي خيال تدهي بس بريجي خيال بو فدرالي وفدرالي هات لكردستان عراقي وخيال بو أسد بكافي أسد كت وخيال بو قواتك مني بهز بإمكانيات هبه دهندري سوري ده أو قواتا ما شيبو فلكن أف خيالي قو أشتر دبيجم أوجي ممكن بواقع بس شغل جير دبي بله
دکتور صلاح حدو بگمانیاتا روشا روجاوای کردستان بر و کووا دچه آسو هنج بو چسباندنا مافن سیاسی کردی؟ نها وکو جناب کک مسعود شروع کری اف مسئله دستور و آسو سیاسی کو آن السوری هیا مرا جه رشبینه یعنی گشبینی تدونیه لی تشتی کو سرکه هزو کردی ها باشه دبن کنترل ناتو تحالف دولی دوه هزو کردی دن پیشمرگه روش حاضره از گشبینم کو ناکونوار خرابیونه یعنی اوان اختاک باش لی او آسوی سیاسی کل شامه هیا حتی چه آستی کانه بردوام که او گلک اشارت استفهام سرهنه یعنی تدی اره امضا کرنه او اتفاقی پیمان ما بین شرع و قصد پشتی وی برو که درو دستور درکت هر ترسی وی گی یعنی لوردو تیتا بیله کرن که هین شام نپاس بورن مراکانه بدوار سیاسی دا نزانن به عقلی امیر کی و جماعت اسلامی دفکرن که هین دوار ادلبه دانه نه دوار سوریه دا لورا کرد آنا پیوست کاغذ خواب بو پیش روژه حاضر بک کاغذ پیوست بو کردا حاضر بن وکو ما هر دو توجیه جناب مظلوم عبدی کری کو راوشکارن سیاسی یه پاسپور یه باش دور خاکون بکه و تجاریدن حتی کو امریکی و تحالف وی ببنه طیاره دا بو پیمان امضا بکه بلا پیمان جاره که بخوینه دو جاره بخوینه یعنی و کسی پاسپوره که علی الاقل بخورا ببه تجاری مینا و جاره و امضا کرنه نکن لیدیسا از دبیم او دم آورتا کو امته دعیشن وکو کرده درو جاوا وکو کرد بشوایه کی گشتی ام حدود بدن کو سیاست مدار حتی چه آستی شول دکن بلا شول بکن آن نه وقت دموکراتیه هر تشتکی بو ملتی خواه اشکره بکن لی شرط بن سیوانا که کردی دو یعنی هر کاروری کرن بن سیوانا آزادبینا و سرخوابونا کردستان چندی تجه و نیزیک دبی یعنی او نقطه پیوست ام بال خواب بدن نقطه دیم حتانی که کرد پیش دهرن او مسئله گندلی و فساد لجامن اگر چل هریم کردستان دبی چل روجاوا دبی اگر گندلی و فساد نکنه مین و خیانت کرد بسر ناکه لانو اوانا ده تشتا زو تیک بدن پیوست بریارک وره برن چل روجاوا چل باشور گندلی و خیانت یک چاو شر خیانت مرادکه و چاو خیانت خنچر جهراویه ده پشت کسد کرد پرور عینن کسی گندلی بکه یانجی درفت بو گندلی بکه و عینن خواهین بو دوزا کرد و کردستانه اگر انوی بکن کردستان براستی ده چه بیش برکو دولت وکو کک مسعود فوزی گوتی ام کاری خودی کنو پلان ناف دولتی هنه لعامل ذاتی علی الارض او تشتا فرزک گندلی او خیانتک مزنه چندی تو به حزب دجمن تت تیروتیکوی و اسلام سیاسی دو ریک دجمن هنه گندلی و اسلام سیاسی کرد پیوسته اف در ریکانا قپات بله نام دناف برا دو پروژه داره پروژه علمانستیه یا زانستداریه یا کو کردا پیشنگتیاوی دکن
ويا اسلام سياسي جي قالوا يعني افشل هفهاتنا يعني افشل هفبنديه يعني دانستاندنا دنابرا هردو يعني قالوا آسود ذي بيونديه دا هيا كو كردن شارستاني ومسلمان راديكال بردوان ببا. أنا مطلقا نية أصلا ده بروجه جنود ديودا واضح بتدي تشتي سياسة خارجية أمريكي بشتي دمك درد كافي لسايت وان جنود ديودا در كتبي كو عين حرفيا تنكوني معرا دقولي وان بكوجي بيويستا تو معرا جقولي در بخي فحر كسكي متعصب إيديولوجي وكو بيكيكي وحزب الله وأبد إسلامي سياسي بيويستا تو جعالم كومكي وبين عراقي وسوري وان بكوجي أنا أف مرحلة دوية يعني أف مرحلة دوية لورا مسألة كاك مسعودي تكذكر انه كرد اللي سلاحي خوبن وتحالف وان استراتيجي ولو جورنا تنازلات تينا خوستن جو كردا دمكي بلو بكن وكو امذاكرني في بيمانه بس مهم استراتيجي ام لقل تحالف دولي بن جبركو اف زباله ارهابي كل عالم جيش كومبيا وهاتيه عراقي وسوريا اف دبداوي بي ولبنان يعني افنا جيش هاتنا محرقه لورا يعني اكو سياسات تماشا كي و اويد ويد خوينه حرب اهلي بريفايا يعني ما خوش از حزناكم از ناخازم بس تشتيتنا كرن اف حقده مذهبي وطائفي وزيادة دبي ما بين الشيعة وسنة وانا علوي كاتنه وعراق جي سبا جرد بي بله اب محرقه تنه ج حركات ارهابي را تنه چه بله چما و محرقه ناگه ج دولتن یه ترور کارتینن بسالان میناک هری دیار ترکیه و ایران وكمية ده بيجيني ما كان او فقير كان هاتنا خاپاندن يعني ببريه ميجي ششتنه وانا دبن ايزنگ دبه شوتاندنه چما با شواتان ناگه هر دو دولتان مريناتان برايا من دقيني يعني انها وكو اخطبوت تدي امريكا قوتبي سياسة امريكا واسرائيل وتحالف دولي سياسة اخطبوت او لكن انا دستد اخطبوت وجيلك حزب الله افجا ما جرينجن ها ام به بابته ام بگین داویا برنامه يعني مخواست پرسه از اجماع مصطفى فوزي بكم هروها ام برسبا تجي واگرن برسبا ويجي واگرن ويا تجي واگرن پرسه من آماده كري او جي كري دايا بفي خلقه شرك بري وكلام ودركبن د پیشروجا نزک لپیشیا گله کرد د دربار سیاسی اولهی و مرووی چتشتن کو گمانیا و نها چه ببنده دم پیشتا وقت تهدید وقت گف جبوما روجاوای کردستان ابن النوان یک شعب ایران و ترکیا فكر يسار كردان بله تركيا وإيران خلاف صار حمود مرسلة دكن ولكن بس كو بيصير مرسلة كردي تبين عرب وكرد عرب وترك وفارس بونيك دجي كرد مش بقوله زور مهم في مرحلة ده كرد زانبن بشدة به ده منطقة ده أمريكا واضحة بإيران جي إيران رقوتية لو تفجري هندري إيران ده حدود خده تدش سلاح خاني نووي برده واتفاق بمربكة لو حربة وقو دكتور صلاح قوت حرب نزيك دبي إيراني هجر فام كرن واتفاق كرن بأمريكان ياره والجور أمريكانيا كرن ودش سلاح نووي بردان ودج دستي أخطبوط بردان وقو دبي دكتور صلاح وفجر هندري حدودي إخوة ممكن إيران ببيني صرفه اما جو ايران بفي مرسلينك برايي مجي وقت دكتور صلاح ايران نابينه وحربك زور جورب بفي جاري سر ايران واصلا مديت هجوم اسرائيل سر ايران اي داوي جوبو هجومك زور قويم بو
حتى ولو إيراني اعتراف نكرن قلك تعدل إيران هات بوي هجومي وأب مقدمة بو ونموذج بوش إيران رجبونغو إيران فين بكي وزانب بيب قدره لدى دربار تركيا مامستا أردوغان دربار تركيا مشتاق بيجم أردوغان جي زور أمريكا وأوروبا عادس كريا بمفهوم إخواني إسلامي سياسي بمفهوم ويني ديكتاتوري دي حكم تركيا دي تصرفات إخوة أردوغان زور أوروبا وأمريكا عاجز كريا روكي ويدست خبده روسيا روكي ويدست خبده فير روكي يدست خبده ور وجبير دكي جو تركيا عضوة دي أطلسي ده ودو خازي بليزي سرحة محبلة برأيي وأردوغان بجه مرحلاكي ونيجي بينا جيكن اف مرسلego ام دي بينن هاكا بمرسله يعني سيناريو يا بشار الاسد ويستروي تقريبا وري بيقانين ويوجي باز سيناريو بشار الاسد به سيناريو انقلاب به هندري تركيا ده انقلابك انه ام بينن هندري تركيا ده اردوغان ببكينا حاكمك انه بينن شونا وينا دينن هندري تركيا ده جبون وقو بعربيه بيجن اعاده انتاج الديمقراطيه هندري تركيا ده هو دستي وي اخطبوطي بهن الدرباي سينورا تركيا قالوا يعني وكي ايراني يداوي لي بك دست تركيا الدربا نابينه ام دشن باتجاه منطقاكي اقتصادي ايرو منطقه حمى مشروعك اقتصادي نه تيدانين دهندري منطقه ده اقتصاد شجر دخازه استقراري سياسي استقراري امني جبون ولو دوري كرد زور مهمه كرد كارن استقرارك سياسي بكن استقرارك امني بكن جبون في مشروع اقتصادي جو نهد بيد هندري منطقه ده وجو نبس منطقه شرق الاوسط وخليج حمو دهندري في مشروعي ديه واسرائيل جي جزء كي في مشروعه نتنياهو قوت جو امي شرقك اوسطي نه شيكن شيء شرقي اوسطي نه شرقي اوسطي اقتصاديه مستقره بقوتك عسكري حكم دكي دهندري منطقه ده استقرار ده امني دهندري منطقه ده يك جنيجي فان قوتي عسكري مهم دهندري منطقه ده كرده بله تو چه ویک درباره ویک بيجي مامستا دكتور صلاح از تيك هم وقت تاغوتي اردوغان دي مينو اسد بي بله اردوغان مينو حافظ اسد لاوجي دفكري كو بلال خو كوري خو بين حكم اف كيشي كل قال امام اوغلو اكرم امام اوغلو دار كري ابو وردتي اف كيشوجي شو وقتي تشيبي پشتی تلفون اف پیلانه کو چیکری یعنی چیکریه اف پیلان پشتی تلفون وی به ترامپ را و یکو مطلع وضعی سیاسی گوتی بین دیاره یعنی ارینیک مابین ترامپ و اردوغانی هبیل سر خالنا جبرکو دور اردوغانی لیستی دجی ترکا و دجی ایرانه ده اتفاقیه دوحه دا نه ترک نه روس جراج بیردی و نه ایران جراج بیردی و نه باوری ارتق اروپا وکک مسعود گوتی هیجار اردوغان وکو بعمر مازن ارتق صلاحیه وی هیسال که عمرن دهره یانجی صحتا دهره اما پشتی وی دولت کوری ترکیه گور برجواندی دولت در و صد نکه تشته آلاون کو ترکیه تک بده بهترن کو ترکیه بسر هفته دابینه یعنی افرو ناتو نهیشتی ترکیه هلواشه لی اونا گش مطروحن اونا حسب پروژه سر عرضه چه دبه هزد اقلیمی ترک زدتری حدی خود چی لازمه بسکنه ایران جی زدتری حدی خود چوبی لازمه بسکنه پروژه نه پروژه وکو که مسعود گوتی پروژه اقتصادی یه ریان نه وره چیکرین یه غازه و یه تجارت جنده حتانی اروپا او خطا دیب سرکوه دهندر وی خطه دو ارینی بو سعودی عربستان هیا بو امارات هیا بو کردستان هیا بو اسرائیل و اردن و اف بشه کو ببنه یک دهندر سوری دا و خاصتا کرد و درزی اونا یعنی یه گورترین
فکر کو مران نها بکه او پروژه دیب سر که جبر کو او یه عالم اداره دکن تو بر زان سیاست اقتصاد برجواندی سیاست او درکسیون سیاست محرک سیاست اساسی. بله دماهی کافی خلکی از وسپاسیا و هر دو دکم دکتر صلاح حدو شیرو و کار سیاسی هروها سیاست مدار کون و هروها مامستا روزنامه‌وان و چالکوان مسعود فوزی خلق که دولمند بو و زانیارین و هلبت به مجارا کو ام سر آخذین رونی ترکر و اویا کاجی دبا هلبت به گمان دبا تشتکی گلکی باش کو جواک ایرو بهتر بزانه با چه در دوره وید قومه سلاو جاره کدنش بواش بو بشتاری آوا تماشاوان هجام گیهان داویا وی خلکه حتی خلک کدن بمینن خیر و خوشیه دا شب باش